memang kita kena allocate budget untuk run ads, tapi soalnya berapa banyak? Berapa percentage of target revenue yang kita nak tu? So kalau kita ikut by revenue punya numbers, kalau ikut industry standard, kalau kita nak target certain numbers of revenue, the logic akal marketing punya budget expenses kita kena letak 20 to 30%. Okay, 20 to 30%, tetapi dia bukan sekadar kena spend kepada Facebook ads sahaja, TikTok ads sahaja, tidak. Dia merangkumi kepada gerak kerja marketing tu secara menyeluruh. For example, dalam cost 30% of target revenue yang kita nak tu, dia kena includekan budget, nak buat content ke, gerak kerja marketing selain daripada digital ads ke, sebab untuk kita spend dekat ads digital tu saja, dia adalah sebahagian daripada 30% tu. Jadi, lepas pada tu, kita kena tengok juga, selain daripada tu, kita kena tengok servis yang kita nak kena push tu berapa dia punya margin. So daripada margin tu juga kita kena calculate berapa, kalau dalam ads kita panggil dia ROAS lah, return of ad spend. Dan kita nak kena target supaya kita ada dapat margin yang cukup untuk kita dapatkan keuntungan dan untuk pastikan operasi klinik tu berjalan lah. Jadi untuk menjawab persoalan tu, setiap business klinik, setiap servis yang kita nak push, dia punya ads budget tu adalah berbeza-beza. Jadi dia tak ada specific numbers lah. Sebab tu sebelum kita nak run ads, kita akan ada satu sesi di mana kita akan buat sesi yang kita panggil brand positioning tu dulu. Kita akan kenal pasti siapa kompetitor kita, apa price range dia. Dan lepas tu kita akan push pula, fokus kepada next topic. Kita fokus kepada service offering apa yang kita nak push sebagai frontal punya service. Dan lepas tu apa lagi benda-benda lain kat belakang. Dan apabila kita dah run ads tu, dan based on soalan-soalan based on kepada patient-patient yang datang, kita boleh tahu, oh rupanya banyak permintaan di kawasan setempat dekat kita punya klinik memerlukan servis yang sedemikian rupa. For example, hair screening ke apa ke, and then kita adjust balik accordingly. Sebab at the end of the day, the best decision untuk kita buat adalah based on data yang kita ada. Numbers, margin, sales dan demand lah. Lagi tinggi demand itu, baik kita fokus pada barang yang ada demand.